hatto kini gilai perti giba klain bor bah hang ne ri kasi jongi hatto kincu selandar ne kia kun persia ini kurtong ba kensa sei kanika WPP ngaprian subhai pi kipa ba borok kiba ju kristian ne kanika YouTube channel ki jonga hoj agni por ba ngam ju yo ban penmi video la kam slem ha namar ba age jing bun kam te habaya de bat kane election siteng samo hang ne ri si jongi ha ki jing yo i jonga hato ka UDP kabadon kano ladang bakla khat arngut ki MLA te la long baklain bor ba bat ka kongres wa kade ka we naki parti ki baju klain ba man la kapor man la ki por ba keju la kabula job bunsin hang ne ha ri si jongi ha bayde bat ka MP election bat ha bayde bat ka NPP ru ke jing bun pai ru ka klain bat artat kade ka parti kanong yalam ya ke surkar te ha bayde bat kane ka election siteng samoy ha ke jing yo i jo ngamarwei atau kine kiseng kum ke UDP ka NPP bat ka kongres atau kislendar ne habai de bat kane ka election siteng sama boleh ong selendar namar haba pej mengikum kiriu pej ba telada ka UDP kadon kar arngut MLA kan yakun ya kane election siteng sama hakane snem ka hakane ka bala lej hakapor ba icop i doktor KJS kon mo te election MP ladang bakla ke yo tangkum ba sau pro cartam ladang baklam to te habayde bat ka NPP bat ka kongres ki bat ka steng kongres ki kam klain bor te election siteng samom tak kadlanang can bat snem arcar arpupra te den tak kadang soong ba yo le se kine kiseng mental ada kipen yang kertong kelapau ba ke resort na pedeng ka election mental yo le se kadang rit yo le se ta ke WPP kan yo but na hadu niau po la ne prapo persen te kine gue kiseng gila nang du bor la nang tron mar lada kat ka parti bla yalam surkar lada ka UDP bat ke NPP hakane election siteng samoy lada ka cusla salendar no bak kan cu ai rai job direct itu kurtong ke WPP yo le se habayde bat ka arcar arpo pra te imat bak ka kam dan kam yuk bor ba marka MDC election baka campat daslem kata te yo le se hakane ga MDC election ke bala lej ba kidang yo MDC MLA ki MDC kidang yo katusit yo le se kidang dang kipaj baru kidang don jingkermen hagini hakane kasteng UDP bat kasteng NPP te lada mental lada kine yakun persa ke WPP yo le se bat seng kongres bat UDP bat NPP yo le se na ke 4% yo tang cipau persen yo le se kalong ke jingle ran ke bakrau te lada kicu salendar mardor ban cu namar yo le se ba kiong ba ngi metangin cu salendar be mardor ya ke WPP ngan ai direct jong ka WPP ba un syong ba un long biang MP ubriu kurtong jong ka WPP yo le se kam dadon pan ka jing kta te lada ki yakun menta yo le se ka resort ka per bak pabak te ka nakaliang jong ka kini pertigi bayadon hakani ka MDA 2 menta te ha pedeng hane usnem arcar pra kidon ke jing ting ka bakrau ya kani kasteng WPP hakani ke MP bla lej san persen yo le se menta un yo adu niau persen kini gue perti baru ko kini yo tang persen ke WPP yo le se kan yo persen te naka ha usnem arcar pra kila du bor bagi pajba kim chusan ya asun mar bakila bagi pajba kila king ba
kini giwe gila du jing senya tang ya ketuka seng ka ba yo bun gibut gila yo jing senya telada bat ka UDP menta bat ka Kongres bat ka NPP lada Kim Yakun hoj yul se kadon ke jing ta namar bale ong kumta ba kat ka seng nong yalam ya kataka sorkar Mikhalaya te pa kamnut bani chalen itu ukur tong jong kataka WPP mo ti yul se kadon ke jing le rain ke bakrau bat ha uar car pra ke seng WPP lada kamnut bani chalen ke UDP bat ke NPP bat ke seng Kongres menta ha uar car pra ba ke WPP kan pusar napang namar balai begini gila salendar lada Kim salendar kadon jing bha namar ba lada Yakun persia mentai kurtong jong ke WPP na lor baka kipaj ba gila yo jing sania bun bahai itu keseng WPP pelos na kebus ngulem kan no ka push kene ke WPP menta hak jing yu ijo ngaken hoj ngi gibrio lada ngidon cispa ngut we yu idung we ndre kata ka de jing pen pau jing yu ijo nga seng ka UDP bat ke NPP bat seng Kongres menta gilong kiba long keba sengau ha lada ki yak bu lada ki bu menta ya uta kun dihat bang Yakun persia ke WPP yo le se na ke 4% ke WPP kan kurnia persen kini seperti giwe sau san ngut ki kini dia yo le se gia something to 40% lalong ke jing sengau le rang ka pertiga ba yalami surkar ibu tang 40% te hak jing yu ijo ngaken ngangam percaya no mo wat sengau ba ngam percaya to UDP to NPP to seng Kongres ndre ngai chui tu kanai sepang ke politik ngangam de uta dikot jong ke WPP ngam don dikot bano ndre ngai chui tu kana abaya de bat kata ke jing yu ijong ngikum jonga bat jongi boro mo kum giru paj ba babun trai ki yu i kum yu inga ba lada ka UDP bat ka NPP bat ka seng Kongres menta lada kin Yakun na kane ka election MP ba yule se kin Yakun tang ya ka arpo ne laipo persen tika 90% lada klempep unra bi WPP te lada kaya Yakun ru da lada laipo persen ke seperti babun giba don ne ya lada ki yakni tangi ka laipo persen kat ki perti giba yalami surkar ha uar car pupra ki pej ba kim don jing ya su nomor udak ya udak jing kili bu nadu mentada te hak jing yu ijo nga ba ke UDP bat ka NPP bat ka seng Kongres menta kilango ba lada ki ban lej ban penyakur sei kertong ban penyakun persia WPP ru nih sukta kidan ke jing sukta kat keperti yalam surkar kat ketaki senghe pakai UDP bat Kongres bat ke NPP menta kini lai teligi seng lada ki Yakun ya kene election siteng samoiru kidon ke jing ketaki jing sukta ba kabut kan duna ba lada Kim Yakun ru melong ben selendar ti hatto kini gilai perti giba klain borba hang neri kasi jongi hatto kin selendar ne ki Yakun persia ini kurtong ba kensa sei kan ka WPP mo te ruungan sa itu kana yeta ijing sengau jonga wala ngalong ubri ba duna jing te parok khoi na kum uri paj ba na kiwe ki jing itu kana kiwe ki liang habai de bet kiwe ki jing itu kana ruungan sa itu kana langba kan ga YouTube channel ki jonga te ba ngan sa kendu pat ha kiwe pat ki video tanggini ketini bekendia kubleh sibu